Assalamualaikum dan hai semua, salam sejahtera, salam UTM Sanjungan Bangsa dan tidak juga lupa salam satu FKE, satu hati. Bersama saya pada hari ini dalam podcast kita Oh My Talk, episod baru, episod ketiga kami. Nama saya Nur Yasmin Yusra sebagai moderator anda bersama Partner Ikram Yasmin, Muhammad Noor. Alright, so hari ni kita nak interview seorang tokoh yang berkaliber kat dalam fakulti kita ni. Betul. Siapa tu Yasmin? Saya rasa dia akan mengenai dengan akademia. TD something? TDA, TDA. Timbalan Dekan Akademik kepada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Siapa ya, Luqman? Apa kita tanya dia Kita sendiri tanya orangnya. beliau sendiri. Jadi Okey. di sini ada kami punya Timbalan Dekan Akademik iaitu Prof? Nama saya Muhammad Nazir bin Masono. Saya adalah Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Baik. Jadi kita tahu profesor kita semua dekat UTM ni semua gagah orangnya kan. Kami juga tahu sedikit sebanyak tentang latar belakang pendidikan profesor. Jadi Prof adalah produk UTM kan Luqman kan? Betul. Dia ambil masters kat UTM dan juga ambil degree pun kat UTM. Ya, betul. Cuma PhD je dia jauh sikit. Jauh sikit. Beliau mengambil PhD-nya di University Victoria di Canada. Tapi kalau anda semua nak tahu lebih dalam tentang pendidikan pendidikan profesor, kita boleh tanya profesor sendirilah ya. Betul. Jadi profesor macam mana profesor start jadi orang kata anak sulung, anak kandung UTM? Ya. Okey, terima kasih. Jadi Yasmin dengan Luqman. Jadi saya join UTM untuk program Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer pada tahun 1994. Jadi pada waktu itu saya adalah pelajar first batch untuk program ni. Pada waktu itu program ni ditawarkan di Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. Jadi saya adalah batch pertama dan batch kedua dan sebelum program ni berpindah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Setelah saya menamatkan program sarjana muda saya pada tahun 99, saya join sebagai tutor di FKE dan kemudian menyambung pengajian dalam sarjana kejuruteraan elektrik pada tahun 2000 sehingga tahun 2020 sehingga 2001, selama 1 tahun. Jadi setelah saya tamat master saya, jadi saya bertugas sebagai pensyarah pada waktu itu sehingga saya menyambung pengajian pada tahun 2004 di University of Victoria, Canada. Okey, baik. Interesting, Prof. Jadi Prof kan, saya nak tanyalah sikit kepada Prof. Boleh tak Prof kongsikan sikit apa momen-momen istimewa betul tak Yasmin? Betul. Pada waktu belajar di FKE dulu. Okey, momen pertama adalah di FKE pada waktu itu untuk kemasukan ke program sarjana muda, kemasukan adalah daripada SPM. Kita waktu itu masih lagi belum mengambil lepasan matrikulasi atau asasi. Jadi pada waktu tersebut program sarjana muda rata-rata adalah selama 5 tahun kita masuk daripada SPM, dan kemudian kita ada common first year dan kemudian 4 tahun kita menyambung pengajian lah di peringkat sarjana muda. Jadi momennya yang pada waktu tu kami satu batch, tak ramai pada waktu tu, sekitar 56 orang untuk batch yang pertama. Jadi pada waktu tersebut kami sebagai first batch ni memang ada banyak kekurangan lah. Daripada segi body of knowledge yang masih lagi belum mantap, dan kemudian kami juga sebelum bergraduan kami juga ada isu berkaitan dengan akreditasi. Jadi kami terpaksa sambung lagi satu short semester untuk kita tambah lagi khusus untuk memenuhi syarat akreditasi oleh Board of Engineer. Tapi yang bagusnya adalah disebabkan kami first batch, jadi that belonging, self belonging, sama-sama kami di dalam batch tersebut adalah sangat kuat lah. Just untuk makluman, saya bergraduan tahun 99. Saya bergraduan sama dengan NC UTM pada Prof Syafri. Prof Syafri sama-sama. Okey. Jadi dari situ kita boleh nampak betapa lamanya UTM sudah berkembang lah, I would say kan. Betul. Daripada tidak accredited sampai sekarang dah accredited. Dah accredited dah pun. Tak, memang program tu accredited, tapi sebab program tu adalah program yang ditawarkan buat kali pertama. Dan kemudian ditawarkan oleh fakulti yang bukan Faculty of Engineering, sebab waktu tersebut adalah Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. Jadi perlu ada some body of knowledge khusus yang perlu ditambah untuk memenuhi
syarat penganugerahan ataupun akreditasi daripada Board of Engineers. Jadi itu tambahan lah, 3 bulan kami tambah untuk nak selesaikan sebelum bergraduan. Dan kemudian bila sambung masters, sebab saya sambung master di FKE, so jadi sedikit sebanyak ada change of environment, change of personnel yang kita jumpa dan sebagainya. So I learn a lot. Dan kemudian bila nak sambung PhD tu, so saya basically being urged by senior professors pada waktu tersebut yang graduan daripada US, Prof Halil, Prof Zulkarnain dan Dr. Nasir, Syekh Hussein, okay, so you should go to the US. Tapi waktu tu sebab post 9/11, so ke US tu a little bit tough. So jadi and then I chose to go to Canada lah. So jadi waktu tu memang saya sahaja Malaysian yang berada di bandar tu, jadi orang tak kenal and so on. So jadi kind of self-discovery, we can say that. Dan kita tak terikat kepada so pergi ke sana tempat yang ramai Malaysian. Jadi kalau soalan ditanya ada ramai Malaysian tak? Oh tak ada, we are the only one. So but that's basically blessing in disguise. So jadi memang pergi ke sana pun tak susah, tak mudah sebab sistem PhD di sana lah seperti di US. So kena ambil coursework, kena go through qualifying dan buat bukan hanya research je semata-mata. Tak. We have to take courses. I see. Itu very interesting lah. Saya pun nak tanya Prof, apa makanan favourite Prof kat Canada? Saya macam teringin nak tahu. It depends tengok musim. So kalau musim tengah ada king crab dan king crab lah. Kalau musim salmon, kita makan salmon. Kecut je. So nice. Tapi sebab that area is facing the Pacific, so the weather is nice. Dan daripada segi seafood and then makanan, and so we have lots of options. So quite nice. Okay. Terima kasih Prof sedikit sebanyak lah tentang pengajaran pelajaran Prof daripada bachelor sampailah ke PhD. Betul. Bukan lama, bukan sekejap ya proses tu. Betul. Lama. So mesti Prof banyak menimba ilmu lah sikit banyak di situ. Jadi kita boleh mula dalam segmen kita yang our main segmen lah pada hari ini, iaitu tentang industri semiconductor. Yeah. Jadi saya nak tanya Prof lah kan. Kita tahu semua kita tahu bahawa sekarang teknologi dah makin hebat. Kita punya innovations with like chip, lepas tu kita punya elektronik punya sektor, elektrik punya sektor sekarang kan dah macam maju kan. Betul. Kita boleh tak Prof bagi sedikit sebanyak tentang rahsia sebenarnya di sebalik proses-proses elektronik macam chip semua ni, semiconductor in general. Okay, so basically kalau kita lihat berkaitan dengan biasa istilah yang diguna pakai lah elektrik dan electronics. So elektrik dengan elektronik ni asas dia sama, the same daripada the same laws, the same basics seperti yang kita belajar daripada circuits all the way. Currency dia berbeza. So bila kita cakap berkaitan dengan elektrik, kita bercakap berkaitan the currency of energy. So we are talking about processing and transmitting of energy. So the key yang kita proses dan kita transmit itu adalah energy. So whereas electronic ni dia melihat kepada processing and transmitting of data. Data could be in raw signal, could be in the form of process informations. So jadi kalau kita lihat untuk dunia sekarang ni buat masa ni, sebab kita cakap berkaitan dengan orang ramai kerap bercakap berkaitan dengan industrial revolutions. Okay, 5.0, we are moving into digital society 5.0. Is the proliferation of computers everywhere. Okay, so komputer ni bukan sesuatu yang isolated. Sekarang almost everywhere kita ada komputer. Zaman personal computer ni dah lama tamat, because kita ada banyak computers untuk per capita lah, per person. Dengan smartphone-nya, dengan other gadgets, tablet dan sebagainya, di embedded electronics yang embedded dalam kereta, dalam semua peralatan appliances di rumah. So jadi dia melihat kepada 3 keywords yang saya nampak. Pertama adalah digitalization is everywhere. And then daripada digitalization tu dia berkembang kepada intelligence. Dan kemudian satu lagi adalah mass connectivity
of devices, systems, persons dan sebagainya. So jadi dengan perkembangan semiconductor yang berkembang luas for the past 70 years, daripada transistor pertama tahun 40-an, okay, dan kepada chip pertama tahun 70-an, sehingga apa yang kita ada sekarang, the process of integration of electronic components dalam satu-satu peralatan, chips contohnya, berkembang dengan sangat-sangat pesat. Dan dia punya perkembangan ni bukannya dalam bentuk linear increase tapi exponential. So jadi kerap kali orang bercakap berkaitan dengan Moore's law, iaitu the density of common electronic components dalam chip berkembang double in terms of density setiap 18 bulan. Dan walaupun kita mengakhiri apa yang kita panggil Moore's law buat masa ni, apa maksudnya adalah kalau pada waktu ini contohnya 1 mm kali 1 mm of silicon, kita boleh letak contohnya 1 juta transistors. 18 bulan daripada sekarang dia akan jadi 2 juta transistors. So jadi apa maksudnya adalah dengan pertambahan transistors per chip, maka lebih banyak functionality yang boleh dilaksanakan, yang boleh dilakukan oleh chip tersebut. Jadi more processing powers, more memories, ingatan yang boleh diletakkan atau disimpan, okay, dalam satu peranti tersebut. So jadi apa yang sebelum ni mungkin impossible jadi possible. Kalau sebelum ni, kalau kita lihat kalau waktu mula-mula kita melihat berkaitan dengan telefon bimbit contohnya tahun 84, 86, okay, dengan orang kata Motorola StarTAC yang besar betul air tu kan. So jadi pada waktu tersebut functionality ataupun the electronic density of equipments tu adalah rendah. So jadi along the time, so more and more functionality is embedded. So daripada analog communication kepada digital communication, daripada telefoni semata-mata datang dengan MP3 ditambah lagi dengan phone, dengan kamera. So and then daripada normal phone form dah jadi dalam computer forms yang apa yang kita ada sekarang. So basically apa yang kita ada dalam poket masing-masing, smartphone tu is a computer yang more powerful daripada komputer yang kita ada 20 tahun lepas. So jadi apa yang kita boleh compute 20 tahun lepas tu sebenarnya kita boleh compute dekat phone kita sekarang. So jadi kalau in fact if you want to build computers, okay, you can use the basic electronic circuitries daripada phone, and then you can add and then become more powerful, become a high-end computers. So you can do that. Hebat semua lah. Saya memang tak sangka sekecil-kecil chip tu boleh memberi sangat impact yang besar lah dalam berjuta-juta transistor. Ya, betul. Sekarang kita bukan cakap juta lagi, actually kita cakap billion of transistors. Sebab asas transistor tu is basically switch. Is a switch yang kalau kita fikirkan daripada segi macam note music lah, so satu note music bunyi A contohnya. So now we have billions of it. So actually you can create a symphony. So you can create a symphony. So jadi that's how powerful it is. I see. Hebat lah. Betul? So selama ni kita agak ignorant lah dengan betapa hebatnya teknologi kita sekarang. We took it for granted. Yes, betul. Phone yang kita ada ni semua. Dari dulu macam blok batu, sekarang makin nipis. Makin nipis. Tak jadi kaca je one day. Saya rasa boleh jadi ni. Possible tak, Prof? Possible. Something like that. Possible. Possible dia boleh jadi sekecil tu, tapi of course dia bergantung kepada different use cases yang dikehendaki lah. Sebab kalau kita buka smartphone kita ataupun whatever peranti yang kita ada sekarang, the actual circuit board sebenarnya kecil mungkin sebesar jari macam tu. So yang besar tu adalah dia punya screen, bateri dia dan sebagainya, sebab keperluan use case untuk smartphones tu macam tu lah sekarang kan. Tapi kalau untuk different use cases, contohnya kalau kita nak beberapa tahun lepas banyak companies move into smart glasses. So nak try to embed display dengan processing. So it's possible. Tapi the other important factors pula yang jadi priority, contoh waktu tu how to generate
energy macam nak store sebab sekarang bateri dengan display yang mainkan yang take up the most space lah, not the logic anymore. Faham? Okay Prof, jadi saya dan Yasmin ada baca sikit lah tentang research Prof yang bertajuk Dark Silicon. Ya. Rasa macam Okay, dark Dark organisation, macam rasa apa tu, kongsi gelap namanya, tapi kongsi rupanya masalah haba pada chip. Boleh tak Prof elaborate sikit tentang Dark Silicon ni? Okay, so as we move towards high performance computing, asas dia adalah, kalau ikut sekarang, tadi saya bercakap berkaitan dengan Moore's Law, penambahan increase of density dalam satu-satu chip, kan? We are towards the end of Moore's Law, tapi ada banyak kaedah lain untuk kita improve ataupun sambunglah Moore's Law tu. Pertama kita panggil more Moore's, ataupun dan satu lagi adalah more than Moore's. Okay, so kalau more than Moore's ni kita melihat kepada architecture. Contohnya instead of satu processor, kita ada multiple processors. Okay, istilahnya kita pakai dalam ni adalah we are going daripada uniprocessor kepada multiprocessor. Dan bila kita bila number of processors tu meningkat dalam satu-satu chip yang dia punya form factor dia kecil, kan? So kita ada isu berkaitan dengan pelepasan haba. Sebab di thermodynamic punya balance has to be there. Energy in equal energy out. Betul. So energy yang digunakan tu akan perlu dilepaskan, dan energy yang dilepaskan kebiasaannya dalam bentuk haba. Jadi isu berkaitan dengan thermal management menjadi satu isu dalam many core system on chip. Dengan saiz yang kecil, energy yang digunakan tu banyak, jadi nak melepaskan haba tu menjadi satu isu. Dan kemudian untuk packaging sekarang dalam chip-chip termaju, kita dah move kepada 3D, kita panggil chip stacking. So jadi mungkin kita ada di sebelah bawah sekali yang paling hampir dengan logic, dan kemudian kita ada memory yang kita berlapis-lapis. So jadi setiap kali that transistor switch, okay, ada potential untuk dia melepaskan haba. So now we are talking about billions of transistors switching at the same time. So haba yang dilepaskan tu perlu dilepaskan terus kepada atmosfer. Kalau kita melihat daripada segi teorinya adalah lebih kurang kalau up to 100 watts, okay, kita boleh cool by air untuk chip yang saiz besar lah. Kalau saiz kecil dia much more lower than that. Jadi ada possibility, walaupun kita letakkan contohnya 100 core dalam satu-satu package tu, kita tak boleh turn on 100 tu pada satu masa yang sama. Otherwise it become a thermal reactor. So after some time dia akan melt. So jadi kita perlu untuk kita conserve di thermal release, okay, by scheduling bila kita nak turn on dan bila kita nak turn off. Knowing that kalau kita turn off terlalu banyak, so kita deplete the processing capability. Tapi kalau kita turn on semua, okay, dia akan jadikan the chip tu jadi terlalu panas, dan could be quickly after some time dia akan malfunction lah. So jadi kita kena manage dia punya turn on and off. Balance kan lah. Balance lah. So jadi bergantung kepada keperluan. Dan kalau kita lihat dalam almost semua many core architecture, many core system yang kita ada sekarang dekat telefon kita kebanyakan dah ada 4 cores minimum. 8 cores is normal. Untuk laptop we are talking about 12 cores. Jadi tak semua 12 cores tu akan diguna sepanjang masa, hanya bila kita perlukan. So jadi that scheduling is one of research yang saya buat lah. Okay. Interesting. So selama ni phone saya panas-panas tu, ada banyak benda tengah berlaku lah. Switching dia tengah berlaku dalam phone kita. Switching tu kita tak boleh lari memang. Faham? Jadi kita kat sini nampak lah betapa pentingnya sebenarnya thermal management ni dalam elektronik juga kan. Bukan saja nak tengok kepantasan data transmission semua tu, tapi kita juga kena take account thermal. Betul. For the jangka hayat of the device itself kan. Betul. Tambah pula sekarang Malaysia betul-betul panas. Oh betul. Mengganggu. Okay Prof. Jadi untuk
pick interest kita punya pendengar di luar sana, lagi antara untuk student kan. How would you say from graduan Canada kan, Bumi World Cup sekarang, how would you say kita punya industri E&E dekat Malaysia ni compare to some of the front runners kat luar sana, contoh macam China, US, Canada? Interesting ni. Betul? Very interesting topik. Sebab nak mengulas ni akan makan masa setengah jam. Tak apa, saya cuba ringkaskan. Baik, bro. Saya cuba ringkaskan. So, jadi kalau kita lihat dalam sektor E&E kat Malaysia ni, sektor E&E ni mungkin orang tak nampak sangat sebab orang akan mungkin nampak manufacturing masuk sekali. Tapi the whole E&E sektor di Malaysia ni adalah industri yang antara yang terpenting, kalau bukan yang terpenting. Kenapa saya berkata begitu? Sebab industri ni, sektor ni hires around 500 to 600,000 employees. 1,000? Ya. Dan 600,000 tu adalah bukan semata-mata engineer technicians, tapi dalam this sector lah. Jadi termasuk dengan operatorsnya, termasuk dengan yang jaga finance dan sebagainya. So this is how important it is. Dan kalau kita melihat kepada sumbangan kepada ekspor Malaysia, dia menyumbang kepada almost 36-38% kalau tak silap, the latest one, daripada kita punya jumlah ekspor, jumlah ekspor negara. So almost 40% datang daripada this sector. Dan kemudian dan kita adalah, saya rasa mungkin tempat ke-6 ke-7, dan kita menyumbang lebih kurang 13% kalau tak silap kepada global semiconductor punya chain, supply chain. Jadi that's how important it is. Jadi kalau kita lihat, tapi kita janganlah equate yang electrical dan electronic sectors tu hanya semata-mata untuk chip making dan sebagainya lah. Di semua negara kita ada di electricity punya sektor, yang basically kita panggil infra lah, untuk infra. Jadi semua negara have to run on electricity, so jadi semua negara ada keperluan lah untuk electrical sector. Jadi untuk generation, untuk transmission, untuk services, dan lebih-lebih lagi almost semua industri kita run now on electricity lah. Kilang, rumah, dan juga perniagaan, okay, dan even sekarang kereta pun, okay. So jadi this particular market segment lah penting lah. Satu lagi yang agak nak kata unik, bukan unik sebab, tapi Malaysia adalah negara yang terlibat sama dalam sektor elektronik dan semiconductor. Starting daripada tahun 70-an bila kita set up free trade zone Sumaiway, Bayan Lepas, more than 50 years ago. So kita attract basically multinational companies untuk datang dan invest. Dan kalau kita lihat dalam electronic manufacturing punya sektor, rata-rata segmen ini kita heavy kepada manufacturing, assembly and test. Okay, pembuatan kepada peranti elektronik dan test dan assembly. Dan saya rasa 80% mungkin sekitar tu industri adalah terlibat dalam kita panggil back end industry lah. Tapi back end industry ni dia adalah labor intensif pada awalnya, especially untuk peranti elektronik, dan kemudian dia jadi machine intensif untuk assembly and test. Dan profit margin dia tak berapa tinggi. Okay, so dan kita boleh cakap kalau satu-satu companies tu actually dia boleh move ke negara lain dalam tempoh masa yang pendek lah untuk set up new factory overseas, tempat lain. Dan satu lagi sektor yang sedang berkembang, dan ini adalah yang digariskan dalam National Semiconductor Strategy di Malaysia ni, dan juga termasuk dalam National Industry Master Plan, National ke New Industry Master Plan kata silap, NIMP 2030 yang kita target kepada high value chain of in industry, especially dalam elektronik punya sektor, adalah kita nak move kepada more front end. We would like to go towards design dan sebagainya. Jadi kalau tadi soalan bertanya berkaitan dengan apa propositions of Malaysia sebagai satu negara dalam sektor E&E, ia adalah satu sektor yang berkembang maju. Dan kalau kita lihat, kita ada satu lagi subsektor yang berkembang maju dalam E&E, iaitu data center.
Kalau kita lihat di Johor ni data center berkembang maju, Betul. partly adalah sebab proximity kita dengan Singapore. Okay, sebab kita basically the main internet punya junction, one of the big one would be in Singapore. Okay, untuk di rantau Asia Pasifik. So jadi the nearer kita ke this junction, internet junction is quite important untuk data center. Tapi untuk data center ni pun it pose some great challenge juga, sebab data center ni adalah dia memerlukan electricity yang agak tinggi. Betul. Air. Betul. So ni adalah dua komoditi yang biasanya kita tak mewah lah dengan electricity, dengan air tu, sebab almost 1/3 daripada OPEX atau operating expenditure untuk data center ni adalah untuk cooling. Betul. So jadi itu daripada segi electricity lah. So kita cuba membangun sektor E&E, sektor daripada electrical punya infrastructure yang itu adalah wajib. Dan berkaitan dengan export market pula, kita cuba increase dalam kita punya electronic dan semiconductor punya sectors. I see. Banyak ya. Betul. Saya rasa every day, every podcast saya akan belajar benda baru. Wow, kan? Betul. Satu like small joke kami di podcast ni, Prof, kalau kau nak tahu, kita orang selalu kata sektor E&E ni macam twins. Elektronik dan electrical sentiasa berada bersama-sama. So Betul. daripada Prof kata tadi, data center dengan computer architecture, tapi juga memerlukan electricity dan generation, kita boleh nampak betapa pentingnya E&E bersama-sama. E&E, betul. Come in pairs, orang kata. It has to come in pairs, sebab walaupun kalau kita lihat pada asalnya pada awal kurun ke-19, hujung kurun ke-19, awal kurun ke-20, waktu tu kita belum ada elektronik apa yang kita tahu sekarang. Waktu tu electricity dia kita spur untuk second industry revolution, basically untuk nak gerakkan motor. Dan daripada motor yang kita gerakkan tu, it made assembly line possible. Tapi kawalan untuk electrical motor pada waktu tu masih lagi mechanical, dibuat secara manual. Okay. Starting dengan adanya computers pada tahun 70-an dan sebagainya, kita start move kepada third industry revolution, dan now we are moving toward fourth, nak masuk kepada digital society 5.0, dan kita nampak computer become integral okay dalam this industrial era. So walaupun sebelum ni tadi saya maklumkan berkaitan dengan electricity punya market, mungkin kawalan secara manual pada waktu tersebut, sekarang tak lagi. So jadi walaupun siapa-siapa yang mengambil electrical engineering, dia tak boleh lari lagi dah daripada the ability to do computer control. Tak boleh lari. Jadi di distinction antara elektrik dan elektronik ni makin menjadi lebih sama, makin blurry. Jadi pada masa yang sama, you have to learn a lot more in order for you to excel lah nanti bila keluar bekerja. Untuk saya nak ambil sikit bekerja ni, sebab maybe student-student kita semua tanya-tanya, ataupun pelajar-pelajar yang daripada sekolah menengah kan nak masuk UTM. So untuk Fakulti Kejuruteraan Elektrik di Universiti Raja Malaysia sendiri kan, Prof, as timbalan dekan akademik, Okay. what do you think the readiness of our student daripada UTM ni untuk berkembang di dalam sektor E&E ni? Adakah berapa ramai company-company di luar sana in terms of semiconductor nak student kita ni? Prof. Macam mana cakap susah juga nak jawab ni, sebab kalau saya cakap ni kita nampak macam bangga diri pula kan. Tapi weekend lepas I went to one of my former classmate, kedua kahwin anak dia, dan saya jumpa dengan another friend yang banyak buat hiring untuk, sebab dia work dalam oil and gas sector. Dia kata, so we have not received any application for the past few years from UTM. Dia kata it seems like your graduates ada di punya own market. So this is according to her lah. Faham? Ini interesting. So dia kata, so we receive dari banyak university but not from UTM. We do not know why. Dia kata. So jadi untuk nak bercakap berkaitan dengan readiness, so kita punya graduan. Okay. Pertama adalah daripada segi program yang kita offer, daripada segi body of knowledge. Kita offer 4 undergraduate programs, ada electrical, electronic, mechatronics dan biomedical. Each one ada dia punya critical segment. Tapi kalau kita melihat kepada setiap satu program tu, dia punya struktur ni, the first 4-5 semesters worth of courses tu sebenarnya adalah kursus yang
sama sebenarnya. Cuma nanti bila kita more specialized, more towards the applied part, mungkin ada sedikit perbezaan lah. Mana yang electrical mungkin would go more towards power and energy, high voltage dan sebagainya. Mana yang mechatronic would go untuk mechatronic. Tapi asasnya sama. So jadi kita have no doubt yang kita pelajar kita adalah capable. Okay. Dan kita juga menerima banyak request daripada banyak syarikat yang ingin hire kita punya graduan. Oh, alhamdulillah. Dan biasanya mereka datang dan ada dia punya wish list lah. Kita nak belajar yang ada this. I think we have no problem lah untuk provide that. Cumanya adalah kita juga kena lihat walaupun Malaysia, the government of Malaysia mensasarkan 60,000 E&E engineers di Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Maksudnya 1 tahun expectationnya adalah 12,000 new E&E engineers. Tapi kita pun nak kena faham the landscape industri di mana setiap seorang ni ingin bekerja. Kalau kita lihat kepada elektronik dengan semiconductor sector, kebanyakannya adalah di Penang. Kita cakap Penang adalah Malaysia punya Silicon Valley lah. Tapi kita juga ada industri yang seperti di Penang on semiconductor yang mungkin yang berada di Lembah Kelang. Kita juga ada yang up and coming could be di Kuching. Sebab kita nampak Sarawak government quite aktif sekarang untuk memajukan sektor E&E. Kita Johor juga ada di Johor dan satu lagi dengan Johor Singapore Special Economic Zone, kita akan nampak akan ada banyak limpahan especially manufacturing ataupun electronic industries companies yang akan datang daripada Singapore. So tapi what I'm trying to say adalah market is there. Macam tadi saya cakap, kita ada E&E industri yang bersifat infrastructure. Sama ada daripada segi power and energy, daripada segi communication, daripada segi mungkin support services, computers basically kita ada. Tapi kita juga ada dalam segi manufacturing, design, semiconductor. Itu sebagai another one lah. So jadi setiap satu sektor tu dia ada dia punya apa kita panggil job description, dan setiap satu tu ada dia punya own special needs. Niche dia. Niche area satu dan juga specialized knowledge yang perlukan. Contohnya kalau katakan yang datang daripada IC design ataupun dalam chip design, semiconductor per se, dia ada demi wish list. Okay, dia ada subjek. Okay, VLSI kena ada, ni kena ada, ni kena ada. So pelajar perlu know that in advance, which industry yang dia nak masuk, so apa keperluan, dan try to improve that. Kita mungkin juga ada sedikit effort yang diperlukan daripada pelajar, especially contohnya dia mendaftar dalam program mechatronic, nak masuk kepada IC design. Okay, dalam kurikulum mechatronic tu sendiri dia mungkin cukup untuk electronic system dan sebagainya, tapi mungkin tak cukup untuk VLSI dan sebagainya yang diperlukan. So dia perlu dapatkan that additional, either mendaftar kredit tambahan untuk dia tambah, ataupun mungkin ambil daripada micro credential, short courses, Coursera, apa-apa yang boleh add value. Okay. Sebab bila keluar nanti dia kena compete dengan graduan, bukan hanya daripada UTM sendiri tapi daripada universiti yang lain. So kita macam kena kita sendirilah yang sebagai student kena tahu apa yang kita nak, kita kena kejar apa yang kita ingin lah. So you have to prepare for it. Senang cerita. Patutlah Yasmin, kita punya exam ni, ya Allah, susahnya nak compare dengan universiti lain. Untuk hasilkan the cream of the crop, kita kena lalu rigorous proses ni kan. Yes, betul. Saya rasa every time saya exam saya macam termenung. Betul-betul termenung je, tapi tak apa, at the end of the day kita kena belajar kan. Betul. Sebab kita nak something, kita nak graduate dengan the best of the best. Betul. Nak compete with the best of the best. Nak meet the demands of the industry kan. Yes. Luqman nanti akan jadi antara peratus lah graduan yang akan jadi fresh grad Ya kan. Allah, takut saya dengar. Amin, insyaAllah.
Jadi Prof ada cakap sedikit sebanyak lah tentang research, sedikit sebanyak tentang industri kan. Sebagai timbalan dekan akademik, macam mana Prof boleh balancekan doing research at the same time nak jaga budak-budak FKE ni? Budak FKE dah lah nakal-nakal. Stubborn semua. Dia bukan isu stubborn. So kadang-kadang pelajar yang pandai ni dia tak easily agree dengan apa yang kita dah set. Bukanlah kata dia nak rebel, tidak, tapi dia ada dia punya own thoughts, and then kita allow that as much as possible yang rule benarkan. Apa tadi soalan tadi berkaitan dengan macam mana buat research dengan jadi timbalan dekan. Macam mana seiringan, langkah seiringan exist. Okay, so sebenarnya susah sebab saya mula saya balik PhD tahun 2007 So waktu balik daripada PhD 2007, pada waktu tu UTM baru ke arah untuk menjadi research university. Pada waktu itulah saya merasai pada awal UTM jadi research university, dan dia memang inline dengan apa yang kita buat waktu buat PhD, buat research. Okay? So I love doing research. At the same time I like to teach. Jadi kemudian pada tahun 2012 saya diberikan amanah untuk menjadi postgraduate academic manager. Jadi saya adalah pengurus untuk program postgraduate sehingga 2018. Okay, pada waktu tu juggling between teaching, doing research and management adalah satu yang sangat sukar lah. Jadi pada waktu tu yes, I was a young husband with young family. So some adjustment was needed lah. Were required at that time lah. Tapi disebabkan waktu yang saya perlu untuk nak manage academic program pada waktu tu menyebabkan saya have to schedule meeting with my student selepas pukul 5. Pukul 5 sampai pukul 7 almost every day. So saya datang ke Makmal and so on. So waktu tu it was my peak lah doing research. I have to adjust. So malam balik membaca, kadang dalam bag saya biasa akan ada paper untuk saya baca. Sampai sekarang. Sampai sekarang ada je paper. Walaupun mungkin baca tak baca tu different story. Okay, tapi akan ada something untuk saya baca. Okay. Adjusting will be different. So jadi but it works. Sampai tahun 2018, so I have to step down daripada administrator sampai 2022 untuk nak fokus kepada family pada waktu tu. Then sekarang jadi timbalan dekan. So jadi timbalan dekan akademik. So kita ada lebih kurang dalam 2,700 pelajar di FKE ni. And then in fact jumlah pelajar undergraduate di FKE ni yang teramai di UTM per fakulti. So kita ada sekarang lebih kurang 2,300 pelajar undergraduate. So jadi untuk pelajar jadi untuk pelajar undergraduate dan juga pelajar. So jadi part of my portfolio lah untuk jaga akademik dan juga student affairs lah. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh ketua jabatan dan pengurus yang sangat berdedikasi. Saya look at yang I have to delegate some of the works to them. So I need to empower them. I cannot do micromanage anymore. Okay, so saya tak micromanage. Okay. Now doing research, cuma the intensity tu not as what it used to be lah. Saya dah tak jumpa pelajar almost every day. Sekarang jumpa seminggu sekali and then limited. Tapi of course that comes dengan more responsibility yang saya perlu laksanakan. Tapi research still berjalan. Alhamdulillah saya juga dibantu oleh pensyarah-pensyarah lain yang sama-sama membantu menjelia, menulis dan sebagainya. Jadi itu tanggungjawab yang yang saya kena buat semua. Okay, mentadbir ya, okay, mengajar ya, okay, buat research pun ya. Okay, tapi as I age, I realise that I cannot go all out macam dulu lah. So nowadays balik rumah
saya dah tak buat kerja. Okay, so kalau bag tu tinggal di luar pintu bilik, besok pagi nak pergi kerja bawa ambil. So jadi basically so total shutdown. Total shutdown. Total shutdown, balik pergi tengok ayam and so macam tu lah. So Do not disturb moment lah. no disturb moment. Pukul 10 matikan data, no WhatsApp, no so at least I can sleep well lah. Ya, betul. Betul. Kita kata work-life balance lah kata. Work-life balance ni senang cakap, buatnya susah. So tapi one part yang jadi distraction adalah the way how we continuously become connected. Dan kadang-kadang kita nampak it's become very odd. Kadang-kadang kita nak cakap dengan orang kan, kita hantar message dulu, can we talk? Zaman dulu tak kan? Zaman dulu we simply call lah. Betul. Kan? So and then kadang-kadang orang hantar message WhatsApp dan sebagainya, expect real time response. It's messaging is not supposed to be real time. So if you need it very urgently, then you call. Okay. So if you able to try to turn it off at certain time, then I think you can get some kind of work-life balance. Faham? Kat sini kita nampak lah, walaupun Prof nak naik corporate ladder tu, research masih dalam hati lah. Betul. So saya I love doing research. I love doing research, I love teaching. Cuma itulah kadang-kadang kita pun rasa tak fair juga pada pelajar kadang-kadang bila we couldn't actually allocate as much time as possible to them lah. Tapi on that side juga I need to comment, so I want to use this opportunity. Okay. I want to use this opportunity. Basically, I want to address this to all students. You have to be ready for university learning. So I would like to use this opportunity. What I mean by that, all this while until the last few semesters, I was teaching mostly master level courses, okay, or year 4 courses, master level, adults, okay, so to speak. So jadi, and then for the past 2 semesters, I was teaching first semester student. So I don't want to critique, So but I just want to say that newer generation, younger generation should be more ready to come to university to do university level study. So jadi apa contohnya? Apa contohnya? Mau nak tanya. You have number one to prepare to come to class. Okay. Prepare to come to class meaning that sebab biasanya dalam senario di FKE ni paling tak certain material kita dah berilah daripada segi slides ke, daripada segi modul ke apa ke. So get ready, baca dulu ataupun prepare, try to expect and get ready dengan apa yang akan diajar. Itu satu. Lepas tu yang kedua adalah I'm not sure whether the phone or the tablet becoming a burden, okay, because I'm bringing a printed form. All of you are using tablet. Tapi seems like less and less students ada buku. Ada buku dan ada buku tulis. Dan ada pen. Kadang dia tanya, okay, bagi pen. Cari pen. Tak bawa. Tak ada plan lah Doktor. Okay, so nampak macam basic. Tapi sebenarnya adalah the time yang kita ada dekat kelas tu actually sebenarnya very short. 1 hour, 2 hour class. So you have to get ready and then snap whatever yang diajar. So jadi that process of learning. Ingat tak kalau katakan pernah dengar dulu orang apa cendekiawan zaman dulu tak ada pen apa semua, dia nak menghafal, kadang dia ambil jari and then dia tulis kat tangan. The reason adalah that process of writing actually help aid memorization, not memorization per se untuk menghafal, tapi in order to get the gist, understand and so on. Kadang-kadang that process tu tak berlaku. So jadi itu saya rasa something yang masing-masing boleh cuba, kalau katakan it makes sense what I said, mungkin boleh praktiskan lah. Satu lagi adalah saya kebiasaannya mengajar khusus digital, that chain of courses lah, involving design lah. Dan saya masih lagi old school, so kadang-kadang kita derive dekat whiteboard and so on. Okay, so and then the irony is
Kejap. Nanti kejap nak ambil gambar. Okay, so possibly all of you have experienced that. Ya, betul. So jadi that process of drawing, sketching and so on tak berlaku. So I'm not sure how handy gambar yang you ambil tu and aid your learning. So itu je I want to use this opportunity. On that note, Prof kan, saya nak tanya jugalah tentang, kalau you tahu old school, old head dulu kan, jenis yang macam kalau dalam kelas angkat tangan, tanya. Tapi sekarang Prof sendiri nampak tak bahawa adakah student in this strawberry generation lah so-called kan, adakah mereka memang dah jarang angkat tangan, tak tanya soalan, dia macam takut untuk bertanya? Kita nampak more and more. Dulu pun tak ramai juga yang tanya. Kita taklah nak cakap this is the generation problem. Okay. Tapi dulu lebih ramai lah yang bertanya. Sekarang pun ada juga yang bertanya. Kadang-kadang kita tak tahulah mereka nak bertanya sebab takut saya yang mengajar ke ataupun dia tak nak bertanya sebab takut kena tanya balik ke apa kan. Tapi less and less lah. Jadi kalau kita lihat the process of learning, sebenarnya one big equation dalam learning tu adalah human interaction. Sebab tu dalam alaf baru sekarang ni orang push kepada it's okay to do online learning and so on. For me something is missing. That human touch interaction dah tak ada. Kalau saya jumpa dengan saya punya pelajar kat kelas, saya nampak, saya tahu dia ni faham tak faham ni. Dia lomba ni faham ke tak faham kan. Tapi bila dalam di alam maya tu dengan pelajar tak nak buka kamera and so on, sebenarnya kita pun tak tahu dia tahu ke tak tahu, dan in fact kita tak tahu boleh ada kat sini. Silap tak ada pun kan. Jadi for me that is, kalau kita cakap pasal soul lah so that soul macam bertalaki lah, jumpa nampak menghadap cikgu dengan anak murid dan sebagainya tu, nampak macam that part is missing. Faham. Soulless lah. Dia punya soul tu dah makin menipis. So jadi dan lepas tu kalau kita dalam environment kita gunakan Google Meet atau what's not, even kalau dalam meeting pun dia tak jadi meeting, dia akan jadi taklimat sebab orang tak bertanya kan. Macam bila nak bertanya kena angkat tangan, dan so dia tak jadi. Dia dalam meeting so kadang-kadang dia boleh jadi. So itu kalau on that side lah. Okay Prof, jadi saya nak tarik balik lah tadi kan, on the note kita nak ke arah TDA ni and suka research, very in love with research. Something yang saya perasan, rupanya Prof ada buat something masa Prof jadi postgraduate punya manager macam manager tu kan. Template latex UTM. Ini orang kerja gila je yang buat benda lain. Okay. So Prof explain. Okay, saya explain dulu lah. Okay. Saya kena guna latex ni dipaksa oleh supervisor saya lah. Okay, senang cerita lah. Sebab in the West orang pakai latex ni lebih kurang 80% lah. Yang pakai Microsoft Word untuk buat serious documentation, papers apa semua lebih kurang 20% je. Majority akan gunakan latex. Jadi the issue dengan latex ni adalah sebab dia basically kita kena typeset. Macam seolah-olah kita kena buat programming nak buat dokumen. So jadi that starting, that effort to start actually is quite high. Walaupun you nak buat dokumen 1 page 2 page, you need to know some of the environment, commands and so on lah. Jadi sebenarnya tak semua lah yang nak pakai itu. Tapi in my case, I have to. Okay, so I tried to typeset my first paper draft, which I gave to my supervisor, and then dia tengok sekali, next time guna latex. So I have no choice. Okay, have to learn. Okay, so so it to cut the story short, how it started lah. And then bila balik ke UTM, okay, sebab here in UTM at that time kebanyakannya orang pakai, yes, we still use Microsoft Word and such untuk buat documentation. So jadi tak ada yang buat on latex. So jadi I spend time buat ni. So that's why I cakap ni kerja gila, because once I started doing the coding and so on, I cannot stop.
sampai I get something. So kadang-kadang I spend 4 hours, 5 hours duduk kat depan, and then my wife tegur, buat apa tu? Okay, alright. So now I'm doing my coding. Okay. So jadi I think through several iteration with the help of some fools kat UTM ni, okay. So jadi kita manage to complete the latex template lah. So and then we put it dekat GitHub, and then we put dekat in fact our joy was that when UTM recognized it as one of the official template lah. So jadi I was the maintainer together with few others, including Dr. Yap daripada physics. So kita buat benda ni, but we have to spend some hours lah. Kadang-kadang bila buat macam ni kan, tiba-tiba ada someone letak dekat GitHub punya message, oh kenapa ni tak boleh, ni kenapa tak boleh, then we have to go and debug lah. Kalau setengah tu cakap disebabkan dia orang tak baca sebelum pakai, then kita cakap baca ni dulu. Tapi kadang-kadang setengah ada bugs. So bila ada bugs tu, then we have to debug. Nah, debug tu yang nak kena duduk depan komputer, and then once kita start we cannot stop. Itu masalahnya lah. So tapi kita menyumbang. So dan benda ni tak ada any reward, physical reward to us lah. We don't get recognized other than benda ni, and then but we love doing it. So that's to cut things short lah. So we are still maintaining it, tapi dah not that active sebab dah tak ada banyak bugs yang tapi sekarang ni banyak Dr. Yap yang work on it lah. But we started together. Ada few groups yang started, and then we combine, and then we provide until the one lah. So jadi the key dia adalah kalau you nak buat satu page surat and so on pakai Microsoft Word lah. So that's it lah, senang. But if you're writing something serious, thesis and so on, and then whenever it involve lots of mathematics and so on, then when you start use Microsoft Word and so on, you start pening kepala. Betul. So this one deal with it lah. So but you have to learn something lah. But the good thing is LaTeX, which is the text base, kita also include the LYX, which is the graphical front end. So jadi dia dah not as difficult as in the past. Kalau dulu waktu kita pakai LaTeX, waktu kita mula-mula buat ni, mungkin 4 hari nak ajar orang baru dia start nak menulis. So sekarang half a day dah orang dah boleh start menulis lah. So yeah, from time to time, sometimes kita ada student groups yang suruh kita buat training dan sebagainya. So depending on time, so if let's say it's needed, then yeah, I can still give. Banyak profesor buat coding Sekarang saya profesor mabuk ni, Prof. Macam mana Prof tak mabuk buat coding? Passion lah. Dia macam ni. If you like something, you do it become passion. Tapi kalau you don't like it, you are forced to do it become burden. So in life we have an option, the third option, you accept it. And then if you have to do it, you do it, but you don't dislike it. Then at least it's not become a burden, but you accept it as something that you have to do. You have to do. Kan? Alright. Hashtag just do it. Just do it. Just do it. Impossible is nothing. Okay. Okay lah, Prof. So kita pun dah cover industri, kita dah cover research. Betul. Profesor punya role pula as timbalan etika akademik. Apa lagi kita cover, Luqman? Rasa macam dah cover semua je ni. Betul tu. Tapi boleh ni, ada lagi kita boleh correct daripada Prof kesayangan kita. Nak tahu apa? Pasal akademik. Kalau nak, saya boleh mula sikit lah. Sebab bila saya diberikan mandat sebagai timbalan dekan akademik pada tahun 2022, pada waktu tu kita baru je balik kepada struktur yang sedikit berbeza daripada waktu kita sinergi dulu. So senang kita balik sebagai satu fakulti berjenayah elektrik, tapi dengan satu jabatan baru, jabatan biomedical. Okay, so jadi kalau kita lihat cabaran pada waktu tu adalah kita ada program akademik yang ada tambahan dari segi body of knowledge, dan kita cuba nak streamlinekan. Kita ada department yang tak ada program lagi, which is program undergraduate Department of Communication. So jadi our role pada waktu tu, perbincangan dengan sama-sama pentadbir adalah untuk kita melihat satu model program akademik yang berkesan,
pada masa yang sama boleh increase competitiveness antara jabatan. So jadi we come out dengan satu model yang masih lagi belum 100% kita boleh laksanakan sekarang, tapi almost kita dah nampak dah bayang-bayang ya. Di mana setiap jabatan akan ada program akademik undergraduate sendiri. Jadi kita ada 5 jabatan sekarang. Electrical power, kita ada electronics, kita ada mechatronics, kita ada communication, kita ada biomedical. So jadi setiap satu jabatan tu akan ada satu program undergraduate dia sendiri dan juga satu program master by thought course. Jadi dua ni datang sekali lah maksudnya, so that we develop. So jadi untuk program undergraduate Department of Communication Engineering, kita dah dapat kelulusan awal, so provisional accreditation daripada board. Jadi kita perlu nak selesaikan beberapa proses di Senate dan juga kelulusan daripada kementerian. So hopefully by 27-28 tu kita dah start boleh offer satu program communication. Kita ada 5 program master by thought course yang sedang berjalan. So kita nak setiap jabatan tu to be extra competitive. So masing-masing ada dia punya student undergraduate, student master. So whatever plan dia nak buat, dia buat. Dan kemudian untuk MPhil kita ada targetnya satu program, dan juga untuk PhD satu program, sebab MPhil dengan PhD ni biasanya dia bersifat multidisciplinary dan sebagainya. So jadi itu adalah daripada segi kerangka akademik. Cabaran yang seterusnya yang kita ada adalah daripada segi pengoperasian. Pengoperasian sebab kita ada high demand of daripada E&E sector. Dan kita pun nak make sure yang kita can work to the best of our capacity, tapi dalam capacity yang kita boleh manage. So jadi kalau ikutkan, kita ada seramai jumlah pelajar yang ramai. Setiap intake kita ada lebih kurang 600, possibly tahun ni ke 600 ke 700 could be possible juga. Tapi that numbers ni number yang we are working extra hard lah, sebab kita juga ada kekangan daripada segi facility apa semua, sebab classroom pun ada classroom yang perlu penambahbaikan, ubah suai dan sebagainya. Makmal juga kita nak kena tambah capacity. So jadi until that one ready, so those are the things yang saya lihatlah. So di hujung-hujung term saya tu, saya hopefully benda ni dah settle lah. Jadi FKE bakal ada baby baru lah ni, communication. Communication insyaAllah 27-28 1. So itu kita minta target lah. Saya suka Prof cerita pasal akademik ni, sebab saya ada soalan saya yang daripada first year saya nak tanya. Saya dah 4 year dah pun dah. Baik. Soalan ni berbunyi macam ni. Kita tahu sektor E&E ni berkembang pesat dekat serata dunia, in which kadang-kadang kita tengok in 1 year or 6 months dah lain lah dia punya sistem ataupun dia punya design of that particular device or anything in that particular industry lah. So how is the process in university, dan lagi in UTM FKE lah kan, how does UTM FKE keep in line with the teaching methodology ataupun dia punya substance dalam kita punya coursework tu yang sama dan setaraf dengan apa yang sekarang ni tengah diminta oleh sektor-sektor industri ni? Adakah sektor industri ni datang dekat Prof, datang dekat FKE, tanya cakap okay, ni adalah sektor baru kita bla 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 bla, dan apa proses dia, macam mana kita nak make sure student-student ni masuk je dalam Micron ke Texas Instrument ke, dah faham dah apa cara-cara diorang proses. Ini soalan menjerat ni sebenarnya. Ini soalan menjerat. Dalam dunia ni, kalau saya mengajar computer architecture tu, dia ada satu prinsipalnya adalah no free lunch. Free lunch. So principally adalah no free lunch. Bermaksud adalah you want to gain something, you have to lose something, or you have to put up on something lah. Nah, daripada segi academic program tu sendiri, setiap satu program tu akan ada apa kita panggil dia punya template, that of body of knowledge, ataupun program template ataupun advisory. Contohnya kalau dalam elektronik, kita ada selain daripada board of engineer punya template, kita ada juga contohnya untuk ACM, untuk computer engineering. Dia ada dia punya ni. So maksud ini yang perlu kita cover berapa jam dan sebagainya. So jadi apa yang berlaku adalah dia akan ada
push pull punya proses. Satu advisory akan push kepada that view, satu lagi akan tarik kita ke sini. Okay, board of engineer yang memberikan accreditation, dia kata you mesti ada sekian. So at the end, and then kita juga ada panel industry dan juga external examiner. Panel industry setiap tahun kita bersidang dengan wakil-wakil dari industri, dan setiap industri ada dia punya wish list. Kita nak pelajar ada sekian. So jadi di dalam kerangka program akademik yang kita ada, contohnya dengan jumlah kredit 135 kredit, jadi kita nak masukkan semua tu sebenarnya agak sukar untuk kita memenuhi semua permintaan. Faham? Jadi at the end of the day, kita ada compromise punya curriculum. Okay, so jadi itu berkaitan dengan bagaimana kita formulate, bagaimana kita melihat kepada perubahan, sama ada curriculum yang kita offer tu selari atau dengan keperluan zaman. Dan satu lagi adalah yang kita nak kena ambil kira adalah dalam struktur program, sebab kita kena faham program undergraduate ni yang masuk adalah daripada grade 12. Grade 12 ni daripada STPM atau A-level atau matrikulasi atau asasi, yang ini dia punya asas. Okay, ada math, physics dan so on, dan dia nak jadi engineer. Okay, dan engineer di Malaysia kena dapat accreditation, ambil program yang accredited by Board of Engineers. Okay, so jadi dia ada dia punya own spec. Okay, kalau siapa ambil electrical engineering, dia mesti ada this, mesti ada high voltage, mesti ada machine, mesti ada ni. So all those wish list, checklist tu kita kena penuhi. Kalau kita tak penuhi, kita tak dapat accreditation, then pelajar kita akan ada masalah. So jadi accreditation is one criteria yang kita tak boleh nak, orang kata, jeopardize. Okay. Lepas tu seterusnya adalah berkaitan dengan apa yang industri nak. Bila kita lihat industri pula, industri ni pula di heterogeneous. Contohnya kalau kita ambil landscape E&E industri kat Malaysia ni, walaupun kita nampak industri AMD, dulu Intel, sekarang Intel dah naik balik kan, Intel, okay, Telekom, Celcom Axiata, whatever, kan? Tapi sebenarnya kita lupa 80% daripada syarikat E&E di Malaysia ni adalah SME tau. Kita nampak MNC yang besar-besar tapi 80% adalah SME, small and medium enterprise. Maksudnya yang dia tidak mengambil staff baru ramai, tapi dia akan ambil tapi mungkin 2-3 orang every year. So jadi, dan setiap satu, the nature of this syarikat ni dia berbeza-beza tau. Siapa yang buat servis, dia buat ni, dia perlukan this kind of skill set. Siapa yang buat ni, dia perlu skill set. Even dalam company yang besar, MNC, dia bergantung pada dia punya unit ni, dia perlukan this kind of skill set and so on. So jadi untuk kita nak puaskan hati semua pihak, impossible. Faham. So itu the next principle lah untuk kita melihat kepada curriculum. So asas kepada curriculum undergraduate kita adalah the first year is totally fundamentals. Semua program sama je fundamentals. Sebab mereka perlu tahu pasal circuits, mereka perlu tahu pasal signal, dia perlu tahu. So, bila masuk tahun 2 dan tahun 3, dia start to specialize kepada those subsectors. Contohnya kalau siapa yang nanti akan mengarah kepada power, then dia akan ada banyak courses yang kepada power and energy. Mana yang elektronik would tune kepada elektronik punya keperluan. Mana yang mekatronik akan ada khusus tambahan. Nanti bila masuk tahun keempat, mereka akan specialize. So this is where dia akan personalize dia punya learning, ikut apa yang ada pada menu tu, tapi kita tak limit hadkan ini saja yang you perlu buat, dan peraturan akademik di universiti juga tidak melarang untuk you ambil extra credits. The same pay, you tak perlu bayar tambahan pun. So you just ambil, so up to maximum. So ambil so that you can fulfill, okay, ini keperluan untuk saya nak masuk. Tapi bottom line is, okay, kita perlu sediakan akar yang kuat, solid foundation. So that solid foundation, year 1, year 2 adalah solid foundation yang memang kita kena berikan kepada semua pelajar regardless.
And then bila dia nak specialize, dia nak pergi mencapai langit, so to speak, so ini dia personalize lah. Faham? Okay. Saya rasa saya Luqman ada terfikir kenapalah subjek ni ada kat UTM. Betul. Ini sebabnya. Dan mungkin untuk pelajar di luar sana, pelajar-pelajar UTM lah especially kan, mungkin anda boleh start explore apa yang anda nak masuk dalam industri nanti. So Ya, betul. kita dah boleh apa, plan ahead. Okay, kita nak ambil ke subjek ni lah, coursework ni lah kan. So at the end of the day, kita dah ada satu jalan yang cantik. Nice lah. Betul. Kita tak adalah macam terpinga-pinga kan, tak tahu apa-apa. Sebab FKA ni very flexible dari segi offering courses yang ada apa semua. So alhamdulillah, saya rasa kita dah sampai kot. Saya pun masanya. rasa kita punya masa macam memang mencemburu kita lah. betul. Kalau boleh kita banyak lagi cakap dengan Prof pasal industri semua kan. Tapi masa memang mencemburui. Jadi sudah banyaklah kita uncover pasal industri, Betul. research dan note tadi daripada Prof to all students. Takut saya dengar. Oh, ingat lah kena jangan buat salah tau. Jangan kerja ikut apa yang Prof cakap. Tak. Kita tak cakap kena ikut. Jangan mengikut tanpa berfikir. Tapi yang penting untuk pelajar, sebab pelajar datang sini dengan amanah mak bapak. Betul. Dan mak bapak nak anak dia jadi anak yang terbaik. Masyarakat nak anak tersebut menjadi citizens yang terbaik, kan? Betul, Become a betul. good person. So jadi waktu berada di universiti ni adalah waktu untuk membina sasya, selain daripada membina kepada pengetahuan dan prepare dia untuk di alam kerja. Jadi open up to learning. So jadi kalau learning tu susah, memang susah. Kalau katakan learning tu senang, then dia tak ada value. Betul. Kan, kalau katakan kita semua ni jutawan, jadi tak ada orang yang nak sapu sampah, tak ada orang yang nak angkut sampah dan sebagainya. So dia mesti ada that value proposition yang datang sekali. So itulah saya punya pesan kalau nak. Sedikit kata-kata apa Betul, azimat kata-kata daripada azimat Prof Prof kita. Nazir. Jadi kita pun sudah sampai kepada kita punya tamatlah segmen kita pada hari ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof Nazir kerana sudi datang dalam podcast kita pada episod ketiga ini. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton di rumah yang sudah dengar semua benda kami cakap pasal industri di sektor EE semua ni. Kepada semua pendengar juga, jangan lupa layari website faculty. Fakulti Juruterang Latex. Yes, latex tu. Pergi tengok Cik Hub Hub, tu, yes. Profesor. Profesor kodi banyak-banyak tu. Kalau ada bug, boleh komen. Adalah kerja Silakan Prof. Kena debug benda tu. Ya, betul. Jadi sampai sini je episod kita. Betul. Jumpa lagi di podcast. Oh pada My episod yang next ni di Oh My Talk. Oh My Talk. Okay, bye. Bye semua. Okay, kan? Alright.